Bonjour, bonsoir, et je demande la termine. Vous allez dépêche, émission de dépêche, et les Canadiens As TV Media, dépêche, et allez émission autour rapide, pour na kolakisa, makambo eza koleka salami lelo, to esalami sikoyo, to esalami kaka sikoyo. Yango toyaka mbangu, pour na kolakisa bino, tantôt zaki na musala, to zaki contre-temps, na dépêche, moye ozanga information et l'équité. Lelo na tongo na parade kuna na masina babengisaki bapolisier na parade likambo ya kokamba eleki policier babetie masasi na moninga na ye na collègue na ye mais selon basource information toza nango babetie masasi mpona nini babeti policier masasi parce que bapolisier babengi bango mpo barejoindre M23 na front sikoyo ye policier wana selon information toza nango atuni motuna na parade. Et puis, biso ba policier, ceux qui te rejoindre un M23 na fond. Biso ba policier poto salanine étant que déjà Sadek Azakuna, ba Wazalendo Bazakuna, FARDC Zakuna, FDNB Zakuna. Donc il toza déjà na 4 forces Ezakuna. O bazako koka M23 te. Et bon biso sikoyo ba policier to salanine. Ceux qui 4 forces Ezakuna zo koka M23 te. Biso ba policier to salanine ne azui masasi toza ko récolter toujours d'informations tokoya la bino na dépêche ekoya toyeba suite nango ezali nini nalobaki na kosala bino interprétation Paul Kagame attaqué Félix Tshisekedi amenacé mboka na biso RDC alobi ke président Félix avandisaki ba M23 na hotel na Kinshasa sans kutu akutana na bango sans tala bango kasi azokebisa président Félix soki azokontinue kocritiquer to korapele makambo oyo Rwanda sala ya mabe alors bango bazali prêt pona kobundisa RDC pe baza na rien à perdre soki babundisi RDC bokola nango na dépêche ya lelo na dépêche tokolobela susu guerre na este après koya ya Afrique du Sud Tanzanie pe alobi ye patindi batroupe na ye na Goma Tanzania atindi batroupe na ye na Goma aza koyebisa batroupe na ye boza kokende Goma ezali mpona kosilisa guerre nasi bato balandaki madame oyo ya Tanzanie nasi bao balandaki président Tanzanie alobaki ke akobengana barefugie nyonso Rwandais na Tanzanie bazonga na mboka na bango mpona makambo kaka bazosala yango azwi décision ya makasi atindi basodani alobi bino bokei Black te lokola Kenya te lokola bamboka mosusu te bino bokei nde mpona kosisa guerre tokotala ndenge nini Tanzanie akosala makambo na ye kuna na este po guerre esila kuna na Nord Kivu esika bitumba ezali kobuna na este ya mboka précisément na localité ya Mavivi pembeni ya Beni ya ville ya Beni population a débandade parce que barebele ya ADF bakoti baza kopeta masasi baza koboma population a débandade population ayebi eloko kosala te aza kokima mpona kosauve bi oyo babaka sauf kipe na dépêche lelo vidéo moko esalaki varo basoda bazali komenase kuna na Katanga bazali komenase Kasai moko kuna kobeta ye kotortire po azali Kasai biloko tozali kotolera yango te na mboka na biso aba le tribalisme le népotisme le régionalisme le clanisme toboyi yango mpona yemba yango mpenza na nzembo eloko wana tokoki kolinga te eleka congolais azali libre ya kotambola partout bisika yali ozali colonie nde Mobutu alobaki ke Muluba ken Équateur partout unité nationale. Toza ko tolérer yango te, toza ko commander yango avec force, avec fermeté, makambo boye tolingi lisusu yango te. Ba député national to provincial ya ensemble ya vol, ya PDC ya parti Matata Ponyo Moïse Katumbi, Delice Sanga, ba député nyonso o bazwaki 26 ba longwe na bango na ba parti na bango ba rejoindre na bango président Félix Tshisekedi bokoyoka déclaration na moment oyo Moïse Katumbi atikali kaka ye moko na ba Francis Kalombo na ba Kamitatu ba député nyonso tout la mwisi ya Zaza balandi na bango côté Mbisi alandaka côté Maeza Kochola balandi na bango président Félix pokuna biftek yali pokuna ba poste ezali kaka na este mwana 17 ans na kombo ya Victoire Chituli a construire masuwa moko ya mukie ya kitoko pona ko aider population na ba naufrage kuna na laki Kivu webi
na laki Kivu ba naufrage esalamaka mingi, babwatu kozinda, pakebo kozinda, baliniere kozinda. Yango mwana na créer idée ya bateau moko solaire pona epermetaka bato bakatisa. Ezali nanu muke soki gouvernement koki kotia mbongo bakoki kodevelopa yango mpe ekozala malamu mingi. Tokozanga te tokoclotire émission oyo mpona kosukisa na makambo ya Tchaka Congo. Tozo rendre ba dernier hommage na ye Tchaka Congo as bel artiste danger oyo autai kotika biso, oyo aide ba musicien bata théâtre ba artiste lolenge nyonso tu. Ye moko lelo auti kotika biso atiki pe testament mpona ba musicien. Tokolanda extrait yango pe lelo. Specifically said, and that's that one responsible for Congo. I said, are these people in M23 Congolese or not? And he said to me, and there were other leaders in the meeting, that absolutely, these are Congolese. Then he came out to say that he has in fact even openly talked about it, I think when he was in the US or UK. So he was confirming that these are Congolese. I said, fine. So how do they become our problem? How do they become Rwanda's problem? They said they had wanted to solve the problem politically. They invited some of the leaders of this group, took them to Kinshasa, that they were wanted to talk to them and resolve the problem. These people, the leaders of this group, went to Kinshasa. They are put in a hotel, spent 5 months without seeing anybody to talk to them until they left. Of course, they left heavy bills behind in the hotel. If you ever put us in a situation where we have to think like it's going back to that time, we have nothing to lose. We will fight like people have nothing to lose, and somebody will pay the price. I have not answered these insults that are coming from the south, from the west. Those ones don't kill. So I cannot go, that's not us. But they learn some. Kikosi cha kwanza cha Tanzania SAMI DRC moja kimeshawasili jimboni Kivu Kaskazini mwezi huu kuungana na wenzao wa Malawi na Afrika Kusini katika operesheni hiyo ya SADC dhidi ya M23. Baada ya makamanda hawa wa Tanzania kufika Goma nchini DRC, wakaambiwa jukumu lililo mbele yao. You must know that
You are a threat to M23. Mnapaswa kufahamu kuwa nyinyi ni tishio kwa M23 na hivyo wanaweza kufanya lolote kwa wakati wowote. Jukumu letu hapa ni la wazi kama lile la vikosi vya kujibu mashambulizi ya FIB. Kazi yenu ni kumdhoofisha adui ambaye ni M23, na baada ya hapo tutaambiwa adui mwingine ni nani. Kwa maana hiyo, mfahamu kuwa hampo hapa kufanya doria mitaani na kupoteza muda na Wakongomani. Tupo hapa kushughulikia tatizo lililo mbele yetu. Tumeelewana? Is it clear? Yes, sir. Any questions? Thank you very much. In Swahili they say karibu. Na baada ya maelekezo hayo, kamanda wa kikosi maalum cha kujibu mashambulizi dhidi ya waasi wa M23 kutoka Tanzania, Luteni Kanali Ayubu Makande amesema wapo tayari kwa kazi iliyowapeleka. Tulitembelewa na katibu mkuu wa SADC ambaye anaitwa Bwana Magosi, aliyeanzia eneo la Goma na hatimaye baadaye akaenda kutembelea eneo la Sake, ambapo katika maeneo yote mawili alishukuru uwepo wetu na akaamini kwamba sisi tutafanya kazi iliyotuleta hapa nchini Kongo katika kuisaidia serikali kurudisha amani pamoja na kuweka utawala wa sheria. Summit DRC1 kilichopo hapa jimbo la North Kivu kipo tayari kwa ajili ya kutekeleza majukumu yote kama itakavyoelekezwa na kuagizwa na Force Headquarters. Hatua hii ni baada ya SADC kupewa ridhaa na Rais Felix Tshisekedi wa DRC, ambapo kikosi maalum cha kujibu mashambulizi dhidi ya waasi wa M23 kinachukua nafasi ya vikosi vya ulinzi wa amani vya Jumuiya ya Afrika Mashariki EACRF vilivyomaliza muda wake mwaka jana. Pigwe kunguru apigwe! Apigwe! Apigwe kunguru apigwe! Apigwe! Raymond Nyamwihula, Azam News. Nini? Sawa. Mimi niko rafiki yako. Tunavutaka na wewe bangi. Alhamdulillah. Imbwa unyama tufi. Merci. Ona wewe. Unatafuta kutenda nani wewe? Merci. Merci. Kuna kuonyesha bitu munani mu realite tosha haupendi. Munapenda tu madiktatire fasi tu banakwambia tosha eti haupendi. Banakwambia tosha pana haupendi. Uko unapenda nini? Wambesha bitu kwa bungateka kuzubu. Pika Weza bitu vya manyani. Pika hapa. Mwe kuna kenye unatafuta. Tawasha. Toshiko baba watoto. Tosha kayumba wewe. Abunge kote. Sasa Tosha wewe. Shibuji. Wewe. Uko mshenzi. Mimi kumsezi. Rasta kwa kitu. Pasule kisu unafunga. Montre makita tosha montre. Sasa golie ni shinde kuyua montre. Sawa. Sawa baba. Ikala pale. Fai kyote kile. Pale. Utekala kule. Kwenye mimi nasema. Mzee ni nini? Babu. Na kusimba yo, na kubeta yo. Mukashoka abafanya kazi. Kenda kwa tele makunate. Kule. Yo zo kate. Kutu basho ndezo pesa. Kule nyote kala wewe. Pesa kita. Wewe utekala kule. Pandisha ile basho tio huko. Unikuse kwa kumuli mkono wewe. Wote na mimi. Ushakusana na wewe. Ushakusana na hata. Jana nilikwambia. Wewe niambia nilifanya nini? Wewe hata kwa wewe vile mnataka kuniondesha kipagani. Sawa. Mimi najua vile. Mimi tunasema. Zonga kuna. Kuna. Nakwambia zonga kuna. Kama mko basi. Zonga kuna yo. Kama mko basi soda humu tataona. Wewe utekala pale. Njoo utekala. Wewe unanicheka mimi. Nitakufuata bishilani. Nishakuwa mkasho. Utaniantimide hata babu. Kuikala mule.
Utekana pale. Hatuna ubutumu tena. Sinishafungiwa basi tufuate sheria. Havina vile nyinyi unataka. Wewe unajua sheria wewe? Sheria inabijua ni ninafaa kosa gani? Mimi kwangu mimi. Siona mimi naona tu wananipanga jini. Sasa mimi nitajua vingine vyenye nitakuwa baadaye. Sijui. Kama vyote vile mimi naitikie. Hakuna kile mimi nitakufunga kama. Kai na boy nazoka ngausinga. Nakasho boy nakasho. Tafuta ile kamba wa. Sala ndege olingi. Kamba hiyo ile pale. Sala ndege olingi babu. Na sala kasho. Na sala ile kote. Nazoka ngausinga ngai. Nini? Mutoza na kasho peo kangai singa. Bakuchonde singa bien. Po na sali nini? Na zambebe na baoye basala kasho. Ngai singa. To na sali nini? Soda. Ali atusinga pea. Na sali nini po wewe kangai singa. Yo funda ngai lobi to sama ngana. Na sali nini? Inazaka na wewe rangi. Iloko sala. Sio mwana ngana na hizi sio ngai na uto kusamba. Na sina luli. Na monelio. Kangai singa. Na sina luli pambo. Abakona kufunga wewe kamba. Abakona kufunga kama mbona mangalia. Wacha kwa pile. Wacha singa. Wacha kamba. Wacha king. Wacha. Nini kwa je? Kangai singa. Chende singa. Kia hapo. Kia singa. Ingiza hapo. Wacha singa bien. Wacha singa. Balusa bien. Ni nini? Bana hii. Au kuacha juu uko na. Tia. Mkwenyi. Ulisema kila mtu mpika mmoja. Hivi wako mkasai niko mkuba. Njora ngini kwako. Njora ngini kwako. Niko mkasai mwe mko baduba. Toka. Aya. Mfunge kama. Seigneur, sauve-moi Seigneur. Je suis en train de torturer. Hey Seigneur. Seigneur, ici. Ay Seigneur. Seigneur. Seigneur, 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 sauve-moi. Je suis en train de souffrir sans le savoir. Seigneur, ah Zambi, Zambi wayo wakukona. Ndio ainga. Dis-moi ce volcan. Dis-moi ce volcan. Njinge besha, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, c'est votre force que vous m'avez donnée. Ça c'est quelle autorisation? Parce qu'il y a les valeurs ici. En tout cas, hey, 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 Seigneur, Seigneur, ndagengano kwa walkai. Ni mwibai. Depuis 2013, évitez moi tout. Même, Gomol. Ah Seigneur. Aïe. Aïe Seigneur. Ah bien merci. Mourlanzi. Aïe. Même nous. Vous voulez le bon sang. Ngenga nous. Aïe. 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 Va changer ma chemin là. Hey. Hey. Va changer ma chemin là. Ya pasi. Gouvernement kasi bapile sema soki samaliti. Usoze gouvernement ofusoma kisideni.
gouvernement tikanga te nikaenda kupendera ntuba akotikanga te d'accord on a sibili mingi c'est l'artiste mais apata poto ya eza misonoka apparemment de misonoka mokilo misonoka po belela kaya to moment belela yoki que aujourd'hui pourquoi il y a une famille on va appeler la son Lita Bembo Didier Kembes banini na réseau culturel ya comme en tout cas les mono qui moulé au tambola du course du kando le fond de bagina butwa en tout cas ils sont sensibilisés côté musicien en tout cas bazo benga les autres benga sur clavier admin bazo battre parce que malade ils sont artistes ba bon malade c'est bien sûr les voix ya kana moi nous devons so kufanyika te parce que il na ngo tu peux rien faire mais en tout cas biso na pesi susu mwana ngai sanda Congolo et bazo bunda makasi côté na ye na musu une dissouvia comment ça s'appelle encore honorable Alida Chamala pour votre contrôle et le en tout cas pas nous c'est de partout vous avez le monde le sang c'est prière il y a combat les combats les lots je crois que vous avez exécuté bon on a fait ça la bimine la réanimation donc comme il bandes zolandaka l'examen ansolandaka ndabala tongo bala changer basa parce que maman la bi hôpital mike la ba dispensaire donc quoi aujourd'hui la moyenne de tout le monde est bien ça mais tout le monde a suite en tant que icône la Congo awa kwa sababu tunazana naomba kila tuna ngai na tunazana ngai nous aussi dans le gouvernement pour s'aider tant que tu es encore en vie. Non, bah ça la l'artiste. C'est là où les bas blessent. Il faut imiter des santé pour les artistes. Ils ont réglé à sénater la vie, je sais sur la Bila. Il faut que ça la ministère des santé pour les artistes. Salamate, la remise de Denis, mais la souveraine à la comédie. Kana mukulangai nous mais biso l'artiste fait organisons-nous donc biso toliaka ba pomme de terre sur ba pomme nini sur dans le coin économique maman Denise maman Olive merci merci beaucoup alors vous venez de suivre Congo. Maintenant, nous avons un hôpital, tout ça comme hôpital. Alors, Congo Mobimba, nous prions pour vous, tout la prière, de sorte que Obima Armakas, c'est quelqu'un qui a toujours soutenu les artistes. Qui même merci pour le lot Tosuki Awa. Nous écoutons le prochain numéro. Merci pour le lot Tosuki Awa. Nous écoutons le prochain numéro. Il y a Dépêche, Nabino. Merci pour le lot Tosuki Awa. Nous écoutons le prochain numéro. Il y a Dépêche, Nabino. Merci pour le lot Tosuki Awa. Merci pour le lot Tosuki Awa. Merci pour le lot Tosuki Awa. Tokozonga lisusu soki ba dépêche misusu ezali pour na kopesa bino information ndenge to mesana. Bon partager, bon aimer page na biso, bon partager émission dépêche, bon aimer page na biso, bon cliquer cloche ya notification soki de émission mati, bon bana recevoir émission à temps réel, bon ça raté tokozala rappel live na Congo démocratique na makamyo surtout eza koleka na RDC. Merci. Congo, Congo, Baseleki. Congo, Congo, Baseleki. Peuple azali kolela, Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi, Baseleki.
likolo bapolitisien ya kanyaka mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate yele sage maya mikoba peuple azali kolela Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous.